me achia no ama na wodapa ewo so saa bere nso ye nsem a na yedi atwaguo ewo man Ghana mu no yedi ne nyina mawo ye papers no mu nkrata no ne ye social media so ne amanfo kana kwankwa nu aseka mu ene ba bia no ye kan nyina bom kama ede emawo ebere pa mu no ye bia homa na tum na won so afra kire wadwene oba so a eye sima no ba ko ne fa udi ne nyina ye nchia se Dadaa ya na adwo aka no udi ne nyina ye nchia na ka 3 seconds na o sha wasem na se na 3 seconds ne so a me twa so 3 seconds kitchen me chiao e wo fi apre enti eno ano no ne aka na sa aboko eye 1 minute 30 seconds enti oni me kra beko in your 1 minute 30 seconds no na se eso a onka wasem ne kra mesen yi wafiri so asem ne tie asa abo akwakuo ne kon me din di odman koma chia me Obrempong na akwakuo ampoma Esquire ewa ha Adwoa Asare na wa biebie docket num ne say wa ye nanum say ha wasi wa maba kokura nsa ne ho nko ena eja apia apam no dada no a wasi wa mfa foforo ne kura nka ho na nso na kura ne ko say behwe foforo num enti eja apia nso wa ha dada no a abusiafo ne abidwafo mama kwa abo ya joso mo chiama na mini kan musa ya say ladies first but men before eja if you walk over there eho ahu ya mobo has hushwa what the next watch na efiala sa nti thank God it's Friday no say aba ya nwumno na amanfo se yeto ya che na memisa Adwoa so no nso ne ho ye Esquire ana ye nyame adu ana ne be ya senra oh ndi say ya de da ho ya de da ho de nyame asese wa ma de pe bia chi fantastic I team no I wish you a stress free working day so wow wana kai obi na kai ne nipa na mse jam wan shada hunu ni ye na wo ye adwuma better na won stress stress free working day na so oh yeah I say ajabi wo ajabi ti aso no mo de dada bo ama fo say nwom moto ya chiwo nyombe ya yabo yenso yabo enti yabo yenso yabo yenso yabo yeko ya yaba abusiafo yaba dia ene om yimra de bonkrate no na eji na mesi mebusa ko wankrata ene de bonkrata which is which de bonkrata hada nti na ma binum ka no ko wankrata ko wari na yesa konkonsam wa se na sekrata na konkonsa ne wu mana sa ye kane no o de wo hwemu a ensem a bebobɔ so nyinaa ye de nka ya wo ahuntayem ne ye bie so ana se asem bi obese nka ye mfa nsoma wo no wakoka ente sa nso a de bia ye no opese dodo na nhunu ne no nso akwase ho kowa de akire adasa enti eye dawuru na ebo ebo dawuru no na mom kowa ne de ye kane no nyinaa no o ka no krekra dodo a ye say udi ntro de o petro dodo ye kan ya no waka nso ye de no kre na enti sa na tie but I think say the ubo krata na ye more official wala say bia asa kase ya ye kan ya nse ye wo official kasa en ye wo ayi sebe unofficial language nti no no ebu obitimi kan asem bi kura o say na we di nkura sese but at the same time na kasa asem kro na no obetimi aka no official because official meetings official gatherings enye ye mfasa agro ne nko enti the ubona ye te say official language ye di ye adwuma because e dawuro ne ye boyi enti na I think said that one senti na ye life for 90.7 and operation pankransa ba bi eduru bia life for onu tie 106.1 Techima Sompa baby eko bia no pay life ho o atoye from Takwa 101.1 baby eko bia o ni awadi baby na wi o why
Wedi birthday na. But still na month na mu ntino. But wedi ono person chese ice no na ni wi. Be eja o person chese wedi birthday na wi. Okay. Say na make wo hu we bia me. Mahu de. Mahu. Na mu ma no so no oda wo mo a wish no na ase. But o person chese wedi awi nti na oda ase no. Na na fini. Eno ya asemo anopai odomanko ebisa. Na 103.3 tapra de Sompa no so ejina mu se Ghana franca de DDC match no. Ejina so sa serious pa ehu pa. Nti said the oka say ladies first no. Majo afa yetu a. Adwoa mama kan ade bio. Eda ade. Minim e ye wurade so de sa kwa no wo hye. Na wo ko ba no de ni piece no to hala ni sister atamato atwere. Oh. No atamato atwere. Akwa na hye. To ba no oja piece. Oja piece no to ho a na ni sister atamato atwere. Wo be kasa sa omumu ano. No hu se ni sister na sabotage no. Ena da kroye na so radio kwa shibia ba no abeke Canada che ni sister. Na say sorry ano pa the previous evening no okoye no crowdfund no say omkoye no skate ba mu ya chifa na remand. Okay. Ena sorry ano pa so bompai. To kwesi akiri. De obebompai ano pa no. Erade da sipa se wa ma de pa bia chi na me na mfofo na wo gato na omochi wa na binom afire de remand. Da sipa mo mokra de mo mi ho mo so ye wi no mo no me no mo de akwa afiase. No abo bi ajapia Apam Dadaa no abo bi Obrempong na kokko mpoma we no abo bi Adwoa Forson na ni sister to there na wo bobo wi fo ndi ame abo mi ni no say na no boyfriend be bo kokko 3 years ni uni mi say on so remand na odan. Ya babo koko 3 years or that remand. Like seriously. Yeah, they have foko we remand. Also the marriage remand. Okay. Okay, So then Jelly won't come marriage. About that remand. Anyway, Nini na come Friday day ya formula B anymore. Oh yes. Formula B. The here is over calculate answer no. No. Yam for daily guidance na ne de ensem ono de bae no. The court sets aside $33 million award against Just Move Constructions. Who asem high court one crime wo mu chirim so ma overturn sa $33 million habitual award na Just Move Construction Limited adwumaku no. Na te say we na call in favor of Ashanti Port Services Limited for Efa Buankra Inland Logistics Terminal Project no ho. Enti ho amanebo anopai daily guide ede aba. Bank of Ghana admits 34.9 billion Ghana cedis loss after minority exposure. Sa asem no say enye no kure. Enti eba ne sen na afedie wo mo aba be admit say eye no kure yi. Enti etoda won say sa opposition. Ne Bible kan ye na. Say Israel for no esungu nyame so na say asem amaka agumi so na no an ti say mo say ya boka enti o mo say 2025 financial year no sa sika na minority ni be ye ho press conference no ye ja ye rakoju opon kroma na ni bre ne ho bre ye sa asenkrofo no pese o mo e di ne mesi na sika no kura no wo mate so say e ba no wo mo say ye sen 15.8 you who say 7 no say ahe